فين يا وسام؟ واخد الحله ورايح فين؟ هتروح تجيب طماطم من ايه؟ الطماطم اللي طالعه عند الجيران دي؟ لا بتاعتي اللي طالعه على الشباك بتاعهم؟ وعايز السلم؟ هتعمل ايه بالسلم؟ تاخد الطماطم بتاعتك؟ انت اللي زرعتها عند الجيران؟ ازاي طيب؟ خدت السلم وزرعتها؟ طب لما تاخد الحله وتروح تجيب الطماطم من عند الجيران يقولوا علينا حراميه؟ بتاعتك انت؟ طب ما هي على بيت الجيران. حد يجيبها لك؟ مين هيجيبها لك؟ طبعا نجيب السلم ومين هيطلع؟ صابر. يا لهوي، عايز تودي اخوك في داهيه؟ اعملي صبر هو كده. صبر هو اللي يطلع وانت مالك؟ لا هو اللي هيطلع. يا انت مش عايز تروح السجن، عايز تدخل اخوك السجن؟ لا. طب بص، طب دلوقتي يا اسامه لما صبر يروح مش هيحصل مشكله؟ طب انت عايز تجيب لاخوك مشاكل؟ المشكلة بتحصل. ايه المشكله اللي هتحصل؟ ما الناس هيقولوا مفيش مشكله هتحصل؟ طب ما الناس هيقولوا ازاي جايين ياخدوا الطماطم اللي طالعه على الشباك بتاعنا؟ انا حطيتها هنا. انت اللي زرعتها فوق كده؟ يعني لو جبنا السلم دلوقتي مش هيحصل حاجه؟ الله، في طماطم كتير؟ طب ما الناس هتقول علينا كده ان احنا حراميه. في واحدة هنا تاني. في واحده تاني؟ يا نهار ابيض، يعني نجيب السلم؟ لا 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 يا وسام، لا يعملوا لنا مشاكل. انا هنزعلها. طب ما نروح نشتري طماطم من السوق احسن. انا هنزعلها. انت اللي زارعها؟ انا احمد. ماشي ماشي يا وسام. انا جبالي. حد يجيبها لك؟ لا انا خايفه يا اخوي، انا مالي؟ انت عايز جارتنا ام احمد تطلع تتخانق وتزعق وتقول انت خدت الطماطم ليه؟ يا وسام بتاعتي. بتاعتك؟ طب احنا هندفع نروح نجيب 2 كيلو طماطم احسن ما نروح نجيب طماطم من عند الجيران. ازاي لا؟ عايز كده. عايز الطماطم بتاعتي. طب يا عم احنا لو جبنا الطماطم هتعمل لنا مشكله. عايز الطماطم بتاعتي انا مالي. ماشي بقى، انت مالك؟ بس الطماطم عند بيت الجيران مش عندنا احنا. عندنا. انت اللي زارعها؟ يا نهار ابيض عليا، مش هخلص النهارده. خد السلم يا عم وروح، لو حد مسكك ضربك انا مش ليا دعوه. خلي وانا مالي انا؟ اشمعنى صابر؟ اطلع انت. انت عايز تعمل لنا مشكله ولا ايه؟ خايف تقع من على السلم؟ لا مش تخاف، همسك لك السلم واول ما يزعقوا لك اروح انا جاريه وسايبه السلم. هتقع بيه مش مهم تقع، يعني يمسكوني انا؟ مش مهم تتعور، بس يمسكوا امك. جبت الطماطم منين يا وسام؟ زي ما انت قلت لي. يا نهار ابيض، انت رحت جبت السلم وجبت الطماطم؟ يا نهار ابيض، طب لو الجيران شافوا الطماطم دلوقتي؟ ما خدوش بالهم؟ بس الدنيا كلها شافت دلوقتي. احنا هنسرق؟ هم ما خدوش بالهم؟ طب دلوقتي لما ياخدوا بالهم مش ربنا شايف؟ عشان انت جعان؟ طب لما ربنا يسألك انت خدت الطماطم دي ليه يا وسام هتعمل ايه؟ هتقول له خدتها من هنا؟ هي هنا. طب ما السرقة حرام. في حد بيسرق الطماطم؟ ولا عشان انت اللي زرعتها بقى خلاص؟ مش انا قلت لك لما تيجي تزرعها ازرعها هنا جوه؟ اللي انت زرعتها جنب البوابه ليه؟ ان لما حد يسرق من الطماطم بتاعتك هيبقى كده ربنا يوديه النار، صح؟ محدش بياخد حاجه بتاعت حد، حرام. انا عارفه انا بتاعتك، بس حرام ولا مش حرام لو حد خد حاجه بتاعت حد؟ انت كل اللي زرعته 3 طماطميات بس؟ لا لسه فاضل واحده بس؟ طب حلوين دول، هنطبخ بيهم النهارده. ماشي؟ ما تروح تجيب تاني ها؟ نعمل